Malolo mali e aho e ki mo lele i Tonga ko toa pe fia ke u taritari lele ki mo tolo ki he o mo o ni ngongo me le te o Tonga ulua ki mo ewa kai maa televisione Tonga ki he hoane i he wakai ko ia ki ngahi ulu i o ngongo. Tauhi i malamalo e kau polisi ma tā pule ta ua walo me te ekiu ke e ni tāha toko tā whaingata i a whakai sino. Wheho ia i whale a lea pe uku kei whapapoto ke kei tohi i he tohi tōto o ni ngāwe ai le sisita hingoa pisnisi ke wha atai to tongi mo ua pa ngani manoa i hatu to tongi tō mui. Pea ngā unu mamali e pe ki mo ai ngāhia le lea e pule anga me kau mau api ulongo te memo wholaha ki hono langa ko ia o e hala whakawakawa. O kuto iei pe ngāhi tala noa kehea na iangi pe ai tau wakai ki ngāhi o ngongo mehe malae o sipoti kai o maa to o ngā oi ea. Ko e wakailewa e ni ki he whakai ki ko au liliani polutele. O kukei tau he malo e kau polisi e mata pule ta ua walo mi te e kiu o whaka iloia ki hia ko e tā hamata pule ta o toro mi te e kiu pe ka ko e toko taha whaingata i a whakai sino eni. I he whamatala ko ia ai ko manta ngahi aptanga polisi Tongatapu halatua tauwha ki he ongongo e le tio me televisione Tonga na ane pehe na e hoko ai hia ko ini i he whiawhi tōna ki kua o sipe i te e kiu. Pea kua whaka iloe ma tā pule ta ua walu ki he whakalawea maa. E koe whau mai mamahi koe ma tā pule tau tōtolu pe moia me te kiu. Ko whanonga sario te holo pe. Pene whanonga mai pehena ia e wha iloa pe amuani i kehe na maukau malohi i he e lia na e whau mai hala koe na e whau mai ai e ne sario te pea koe ne o whaingata ai ne whenga ke whanonga mai he hanga pia koe ne ui atu ki he whailoa o hoko ai e. Wane loto mama he whailoa ia o hoko ai ne hao o tā i koe ai mamahi. Mai no pena e rahi ono share holo i he social media. Kono puke mai koe ne whailoa ki he whakakato e whailo koe ni. O ko kawai pepe mo e alaunga ke he ia koe ne tā i ia se aina, pia mo e kaiha, pe mi he whare koloa se aina pe te kiu. Aia koe hia koe nina e whahoko e toa pure lulu i ko osi. Hei koe tū koe te imini ku whakakato whataha i pema ngā i whailo ko ia. Pia toki mahino me ai a e taimi koe e toki haa i e whamau ngā i haho amu iange. O kei tauhi i he aptanga polisi nuku, ai he tō tahani kei hoko atu e whakatotolo ki he kawingani. O ko haaheni e potunga ai polisi keuhi koe hā mai a hono whamamahi i pe tā koia o ki nau tolu kakai whaingata i a whae sino, mo e whakaamu ke kakai e whanua ke toe whinga e akiangi i hono lipo te atuhani ihi o kuna whai tō o ngā koe ni, i hono whamamahi i o ni ihi whaingata i a whae sino. Ko e tokanga e ni potunga ai polisi, keuhi koe hao, mo e malu, ai mo ui ni ihi koe ni lono tonga e nau nofo holo i e ngāhi tōkui kolo, pe tūkui kolo mo e society. E toki hae whakailoani i he whamau a ngāia a muiangi i he kakato ai ngāue pe whatotolo ki he kawingani. I he whamumui taha koia me ngāhi whemea aki ai e ho eiki me mipa e whalea lea i he ahoni. Ne hoko atu i tālanga ki e ngāhi tōto uni ki ono lesi sita koia o e hingoa pisnisi wanoa wanima ai ena e kei ia i pea ngāhi kupu i he tōto uni kuni ne whai ahono whehu ia. Pe o kuki aonga nai ke tohi i e tōto uni peko taimi ke whaopekia. Koe tokanga, koe uhi koe taha o ngahi kupu i he tohi tōto uni koe ni, o kuhai ai whaka ata o i to tongi mo ua hatoko taha laiseni pisnisi o mo ua paanga i ni manoa. Ka, o kuwhango fuaia e he tōto uni, pe tohi tōto uni koe ni ke whaka ata pe kanseli ai ngahi mo ua koia i he ngahi mga toonga ka te tawakai ke whakaiki ki koia mo senorita toi vai. Ko e kawingani nei ho haalahi kei whawhawhunga kakai o Tongatapu wha mā tēni tapu elu. Pe o ko kei whapotopoto nai kei whakamo ui ai kupu ko e ni, i he tohi tūtu uni. Ko huiok i kai ki tūia o ko kei totonu kei whakaata pe kanseli ha totongi mo ua ha toko taha mau laisen pisnisi o mo ua paanga e ni manoa. Ko e tokanga pe ko e hae makatuunga a hono whakatuu mo whatu ai kupu ko e ni.
Kono inga o ku iai fuki mo mawhai tatau o fuaki he tu uni koe ni ke waiving ai fees. Mo mea mai o iki ka ngai fees yana ko lava waive. Kamata he pangani manoa, uanoa, ta totongi, hongo fulu. Haka e whatonga he waive. Aia ko lava to'o e sea. E ko tamate. Oia. Pega si mea ka kai whanua weni iu. Whamore I pe ko hono to'o, hono kanseri. Ai ngahi totongi ko e ni sea, whahoko e marumaru ki tutuni ko e ni. Ai ko pangana, o lai tawa pangani manoa, lai tawa pangani wanoa, e hongo furu, ta totongi rewa meni. Ko kore whare I sea ki whamatala I mange uhinga o lawai o te whaki, he whanga ki sirini hiki pehe sea. Ko tupe na ia na uhinga te whamatala I mai. Lolo tonga ni nei whamala ala minister patungai komesi consumer fi whakatau aki I lo fo me ngawe e kakai to ke tāwiri am Latu o mahino o kostohi I he tūtuuni ai whakaata pe kanseli ko eni ai ngahi mo ua ka koe whatatau ke leko te patungawe o ku te eki ai tu o taha ke whakaataha mo ua o he paanga ini manoa I he talu a hono ngawe aki ai tūtuuni ngawe ko eni. O koe ke toi waive e whanki to tongi a koe. Koe ke toi waive e mahino pe hanko pe koe ne uhinga. O fu si ia ke toi waive pa utike ke ahape a mea pehea ke waive. Ai kore ko ke le sita hingo. Ka tau pe nia hanko e mea koe he tuu koe ngahi tutu ne kautaha. Ka koe maa koe tari pia pia me pureanga. O kumoni au to pia o kuiai a discretion pe koe mawhai. Ke le sisita, whai le sisita, ka utike ai ke ngawe aki atu o ta. Ka tuku mai pe mua hange koe kore koe na e whakahoko I he kupta tau I lau ke ngai kautaha. Ke mau hanga whakatoa ngai, pia mo Moimoi le rei whafonga kataki. Kai ke koe kawa ingani nei kore pe minister ke whatatari ha toi taimeangi ke toi whaiha whemea aki ki ai, kai whaiha whatalanoa me potunga awe o whikau aki, mo e li pōti ko e ni, pia e tok whahoko lewa li pōti whafoki ki he whalea lea. Mai ngonga le te oma televisione Tonga ko au sanolita tui vai. Koe uhika wha amo ke te whai ahana whai viangi ai to onga mateu teo mo toka teo e kakai o e whanua me ngai kop whikau aki e tei me whakatamaki. O kulele ai I wikeni ha polo kalama koe ofisi whanua ki ono pulei koe ai ngai ngāo e ki whakatamaki pe NTRMO ma ai tōku I motu koe ai toke lau I he whaamo ke whaawatu ke tōku I kolo kotoa pe I Tongani I he ngahi vai whanua ai whamatala mo ngāo e o kwhema o ke nā whakahoko ki mua lolo Tonga pe hiliangi ha whakatamaki whaina tula o kau kei mo taimi o ku tuku atoi I ngai whakatoka ngā peau kula. Ko e whakaiki ki e talanoa ko ia ki houani moli te a taukapo. O ku tataki he NDRMO ai ako koe ni, I e whingawe aki me vaasioloki a Tonga, senta whamatala ea, kai pehe ke poringawe ako. I e whakaiki e ke ale o Tonga mo tale kita le ole o NDRMO ai sea whunga vai. Nāne pehe ai koe taha o ngai ka winga lalahi I ngai polo kalama ako koe ni, koe whapapau I mo whakahino-hino a ngai hala whitukutuku whakawawewave ai ngahi api ako, koe toka teupe kia whatokanga peau kula. Koe mauinga api te whinga whakataha koe ni ko no pātoro aki, ai tunga mateu teu, ai vai whonua hapai. Koe taha ngahi whakataha mo ngahi ako ku whahoko, e kamata e aniafi. O rere ke au whalaite. O wike ni, ko e whakataha mo e kaupure ako e ngahi ako. O tatau pe ako e pureanga, ako e ngahi siasi, e vai whonua hapai. Ika ke ngata aiga hako no toi ki saweai, ai ngahi hala hola, ngahi hala ke whetukutuku ai, ai hou eki mo i kai ngai vai whonua hapai. Ka pau e oko ha whatokanga pea kula, pea koe hangahi whatamaki he kahau. Ai koe mahu inga whoki hono mape I koe ni koe o e ngai hala whanonga he ngai kolo taktaha I he vai whanua hapai. Mea I pe whoki hau eki mo e kakai whanua
ai tunga koe ni ki e vai whanua pai, ko rahi taha ngahi o tu motu e vai whanua pai, o ku maulalo au pito e ngahi ai maalunga e whanua e. Pene pehere wa ku o ku whenga e timi koe ni, ke nau hanga mapei, e lava atu pia mo e whakataha mo e ka ofisa kolo, mo e ka pure whakavahi e vai whanua hapai. Ke oange peka ting nau tolu ai ngahi whatongia, o ku hiri ho nauma i e taime toka teu. Koe mauinga whaki o e programa toka teu koe ni, ke ilo e he ngahi kupwe kau aki, pea mo e hou eiki mo e ka inga o e vai whonu hapai, e nau ngahi ngafa whatongia ki mua rorotonga, pe hiri koe o whakatamaki. Tau lawe i pe whoki ko e tongani o kauia i e ngai whonua. E nima tu ki mua i mamani, o nau tu lawe angofua ki ha whakatamaki whanatula. Pea mono whaua ngai palani, ki he ngahi tūkui kolo, nau ngai palani whakatamaki. Ko hono whaua e ngai mape ko ni, e mape ia i e hala o whitaha, ke taimi koe whetukutuku ai koe ai kakai e vai whonua apai, ka hoko ha whatamaki. Ta tau pe i sai kolone, pea ke pehe ki ha pea kula. O ku kau ki whātaha koe ni, ai ngai whamatala mahu i ngā me senta whamatala ea a Tonga, ai ngai nunua o ka hoko ha mawhui ke pe koe pea kula. Ngai whamatala ki ngai hala whetukutuku whakawawave ai ngahi api ako, me he pot ngawe ako, kai pehe ki ngahi nunua o e whaahi tau eo nino o ku lolotonga tō i Tongatapu ni me he wa asioloki a Tonga. O ki ai whoki me tokanga ki he whakakakato ko toa ai ngai otu motu i he polokalama a koni, ko uhi ko mau inga ai a koi ai kakai o whonua, tau te whito ke ngai motu iki o ku tuu laweango fuataha ke ngai whatamaki whakaena tula. O whakahoko ai me ngai ngāue ke lava atu ai timi koe ni o whakahoko ai ako tatau ki he ongo niwa. O whenga whoke pot ngāwe ke toko nia a ngai otu motu, ko hui ka whainga taa koia ai whewholau aki kai pehe ke whitu utaki. Ke whapapau i ea au tonu ai timi ngāwe ke nau tolu, ke lava o nau inasi mo ki nau tolu i ngai polokalamako peheni. Koe polokalamako koe ni o kulolotonga leleia i he wikeni ka kato. Mai o ngonga le tio me televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. Pea o ku hāmai he lolotonga ni ngā unu māmali e pē ki mua ai ngā awe me whatongia e pule anga, i honu whakahoko e ngā hia lelea me kau mau api koia i e elia o wholaha mulongo te meta te whito eni i e elia koe o kua o atu kia i e langa hala whakawakawa i whanga uta. Koe hiri enea o tonu e eiki palemia no pele whawhanua o whahoko e whakataha me kāinga koia o veikune i longo temi. Keu hike whakaamu ke ngā unu e ngā weki mua pia ke whau i e whau ngā whakalao mō whakakakato e ngā whiema o kotoa pē o whakatatau ki he alea pau me kautaha langa pē alea pau enimen ihi o ki nāu tolu hoa ngā awe i he polokalama ngā awe koe ni te whito ki nāu tolu whakapaa ngai ngā awe ni. Li te atau kapuai pē mo e whakai ki. I e whamatala ko tuku mai me ofisi o e Palimia, o ku kei toloi ngā ue ki hala whakawakawa. O makatuunga i he kaweinga whakakelekele, e mahino o i loto i ngā ue ni e ngai tofia e tolu. Ai aku kau kia i e konga i e tofia o no pele whawhanua i maufanga, ai aku umusi. Koe konga i e tofia e pule anga i wholaha, pena e tok whatoka ngā iki mui ni lolotonga ai ngā ue, o ku wa o atu i ngā ue ni ke konga tofia o veikune i longo te me. Ne mea anō pere whawhanua, ko mau maali e pē ngai ngāue whakakelekele ki hono tofi a. Ka koe toi e ni e konga i longo teme mo wholaha, ai au uhingai e nea au tonu ke whai e whakatala noa mo i kau mau api i he ongo tofi ani o tau te whito ki longo teme. Ai au toloia i ngāue ka whakakakato i ngai whie mau koe ni ke whakasiisi ia i ngai whakamole e fua e pole anga. Lahi whaatuaki ho lona e ukne matonga toloi ngā ue mo tua i ngā ue ki he hawhakakawa, koe kerekere. Ai koe kerekere pe whoki, taun ke os mahino pe hia koe mea whainga taataha ia iha project. Kana e nai whamaoni whoki pureanga ko o si ia te keke whakakata ta whako ia.
pena mau hu mai pisa mario fe ngai ke whawawhe ngā we. Pea koe ni wau ke toonga ko tai whi mario ke toi tuai ange pe mau ngā mau tau ki kere i e taun. Ko to mai au ngai whaide ko ia me he savea. Pea toi mga tūnga pe ia i he kule o leo he loro tonga ku puaki mai ai ekni staff onua. O whakawhawe e ngā oi ke whaimo whakakato. Ngā ngā oi koe ki he kere. Pena tok mahino pe ki au e ahon. Koe hui ko ku o mai koe ni savea ki u siofi re nau ngā oi. Tau ke moi ko ngai ke ta whako veikune. Tau whia veikune i longo teme. O whima ke whai kia ngā oi. Pea kone tuko e ahon ni o whai e ngā oi whawawave ke kau mau api ke whawhe mai no aki hukonga ko ia. Pea o si poka e mau apoi meni ki mau whakataha a pompong. Ta whako ni ki mau whanga os mau po opo peo mau ngā ue ia. E au tonu ki ka inga longo te me, nai malawai o mehanga tonu e pale mia ki ka inga. Mo whakahoko e poupou ka katoa ine a whio ki no langa o hala whakawakawa whanga uta, mo whakaamu ke nau whengau e aki iho no langa hake ai whakalakalaka o Tonga i he whewhanonga aki. Kai kehe, lolo Tonga hono wakai i ngā ue ki hala whakawakawa, nai whakatoka ngā iai e eiki pale mia ai ngahi mata mama i e ngā ue o ku whie maulahi ki whakalelei. Aia nane mea heni o whakamaala ala ki ai. Toki mahino mai ki mui, tako ki ai mo e ngahi matawaiwai i he project ki me ta whako no pure i koe ngā ue. Mau whai ngā ue ki ai pa ku lo tonga tuaki ai taki ngā ue fo o. Pea nai tohi mai ke toko walu, pea ko shortlist e toko ua pa ko mahino i o ku lo tonga wha hoko ngā ue ke wha mo oni kontreki. Pea i he wāko ini ai u kup whekau aki na e ki i tuai. Ai hono process i koe ngahi kore koe whia mau me contracta pa pehefo ki ke ngahi whia mau koe me utawa kehe ka lawa ke ngā unu ngā ue. Ko mau ngā uen ke tu usi hifo ngahi toloi mo ngahi matawaiwai i hono pule i lelei project i me tawhako ia. Ai koe mea for ope eni mau ngā ue ke wharerei pa ku lelelei ngā ue tai mini. O mga tūnga no whatonga ia ki ngai matawaiwai ko ia i loto he projeki. Ko whakautu mau ku eni e pule anga kauhi e toko nilahi e hala whakawakawa whanga uta, ke whiau a whia mau whewhanonga aki kakai i e tūkui kolo. Lahi ange whainga māli e ki e lelei o whewhanonga aki, mo whi ave aki holo ai kakai, pea poupou ki no whakalahi o ngai whainga māli e whakaekonomika mo whakasosiale i Tongatapu ni. Oktoi e pule anga koe ngau e whakalakalaka koe ni, koe langa whakalakalaka mahu inga ia ma ai whonuani, mono whakaivia o ngai whihoko taki i e tūkui kolo, ma ai ngai tō tangata oe kaha u. Mai o ngonga le tio me televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. O nea ngongo whalata whanua ia ke hawani ke ngahi o ngongo mi he malai o sipoti, mo piea o lie. Ora mo tau ki whilongo aki koe wakaini ki mala e o e sipoti. Ko toko mai e squati toko tolua ai Tonga President 15, ke teo hono taitari e timi a ahimi Ausleria ka First Nations and Pasifika, i whalaite a wha koe o sepite ma ki he ipu koe e kaume a whi. Wharatau ki he squati ko mau he ngonga re teo mo television Tonga, koe ni ihe na nau whaari ari he whiahu whakawahe wahenga Tongatapu ne ka kato mai ki tona ki kua o si. E ngongo tuku mai mi he ofisi e unena Paula Tonga be Tonga Rugby Union e whaiako i kare tahi tuku koia ko Bernhe ki valu i he timini. Koia ko wahe squati ko ni e ango timi whainolo, kolmo tua Chiefs mo Call for Magic i he toko hongo full, pe a toko ono rewa mi he ngahawo ma mo timi e wahe loto mo wahe hake. Rotonga ni e whakataha e timi he ahoni o kamata e whamahosino mo teu ki hono taitari e timi ahi
ki he paa ke te whai wā. E te mre tau ku horoni mai he squati ko nia ni ko ia e whainga maari e timi tō whitu whawhanua wa i ngāi pe whoke timi na nau taitari ko ia ren se wanoa ua wha i he whiahui ko ia nei whakahoko mai ki e pā ke te whai wā. Ka ke heko manaki ke toki au whangatoko he whai ako e ne timi ke taitari ko e First Nations mo Pasifika whiahui ko ia ki he ipu e kaume au whi mai na kato o. Ko e squati rewa ko ia kua ui mai, kau hake kia ia se sifa piko ki waha i sa whanonga, Henley Bromfield, tau singa tau whateau, una loto tau lava, i lai halaholo, vutolonga puloka, Apollo Sifine, Penny Pifeleti, Penny Tafea, mawhile o whinau, veu ki hala o fia, se one kaya nuanu, abitanga lave mau, se kope tua, tauto a rewa kui kia e whereti i noke, William Helu, ni Savieti, Kalakaua Whaiva Ilo, Tonga Moa Filipe, Nikolasi Soane, Lambeti Havea, Tasi Feke, Leni Tawhateau, Samuela Tuaimi Api, Risiate Taione, Poasi Ika, Mama Tonga, Befoki Kia Whatani Lino, Atonio Kuru Itapa, Matea Sione One, Mosione Ofa. Koe mala ea usipoti. Ka tau toi wakaingi peheni ki ngāhi ulu i o ngongo. Tauhi i malamalo e kau polisi ma tā pule ta ua walo mi te ekiu ke e ni tāha toko tā whainga tā ia whae sino. Wheho ia i whale a lea pe uku kei whapata poto ke kei tohi i he tohi tōto o ni ngāwe ai lesi sita hingoa pisnisi ke wha ata e totongi mo ua pa ngani manoa i hata totongi tō mui. Pea ngā unu māmali e pē ki mo ai ngāhi a lelea e pule anga me kau mau api i longo te memo wholaha ki hono langa koe ia o e hala whakawakawa. Mo e kakato e pēa e ngāhi o ngongo mo le tio kai o maai televisone to ngā ke hawani me whaka amo ne au taki koto atu pēa ki ana ta whale koto api. Kai mālo e tau kei whi au mai ka mō mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for this Wednesday evening, August 12th. Today's top stories. A 28-year-old man remains in police custody following an alleged assault of a person with disability. Parliament debates business name and license regulations. And the NDRMO continues community outreach to Hapai to strengthen disaster preparedness. These and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in the sports scene and the weather update. Now for the news in detail, I'm Popua Aho. A 28-year-old man from Te'ekiu remains in police custody and has been charged in relation to the assault of a 33-year-old man from the same village who is a person with disabilities. Police strongly condemned the attack, calling for better care of vulnerable members of the community as they continued their investigations. Speaking to Radio Tonga News, Commander of the Tongatapu Police Station, Tongatapa, said the incident occurred in Te'ekiu last Saturday and the 28-year-old has been charged with common assault causing minor injury. The incident occurred after the victim, who is a wheelchair user, traveled through an area in Te'ekiu where a group, including the accused, were drinking alcohol. The victim began to experience some difficulty with his wheelchair and called out to the group for help, but instead of receiving assistance, he was assaulted by the accused. Taufa says the accused remains in custody at the Nuku'alofa police station while investigations into the matter continue. He raised concerns about the apparent increase of incidents involving assault and violence against people with disabilities, appealing to the public to help put an end to this by reporting anyone engaging in this type of behavior. Police say their concern is focused on ensuring the safety and well-being of people with disabilities within their respective communities. The case is expected to be heard in court at a later date. Parliament deliberations continue today with discussions on the 2025 Business Names Registration Regulations. Questions were raised about whether certain provisions in the regulations are still relevant and should remain in force, or whether it's time for them to be removed. The concern relates to one clause in the regulation which allowed the waiving or cancellation of a business license holder outstanding fees, where the amount owed is between 10 ba'anga to 50 ba'anga.
Tongatapu 4 People's Representative Tongatapu questioned whether it is still appropriate for this clause to remain in the regulations. He said he did not believe it was still justified to allow the outstanding fees of a business license holder owing between 10 pa'anga and 50 pa'anga to be waived or cancelled. Meanwhile, the Minister for Commerce, Consumer, Trade, Innovation and Labour, Dr. Latu, clarified that although the regulation allowing this debt to be waived or cancelled is already included in the regulations, according to the ministry records, there has not been a single instance where an outstanding amount between 10 pa'anga to 50 pa'anga has actually been waived since this regulation came into effect. The minister requested that the matter be deferred to a later time so that further discussion could take place. He said consultations will be held with the ministry, after which a report would be presented to Parliament when it is ready. The National Disaster Risk Management Office (NDRMO) is strengthening disaster preparedness in Ha'apai, with a focus on ensuring schools and communities are ready to respond to emergencies, including natural disasters such as earthquakes and tsunamis. The NDRMO Research and Training Division is currently conducting its Community Outreach, Tsunami Ready Schools Program and Village Disaster Risk Management Committee follow-up in Ha'apai, in collaboration with Tonga Geological Services, Tonga Meteorological Services and the Ministry of Education. One of the key focuses of the program is identifying emergency evacuation routes for schools as part of preparedness for a tsunami warning. Speaking to Radio Tonga News, Acting NDRMO Director Isaiah Fungawai said the training is focused on ensuring schools are prepared and have clear evacuation arrangements in place should a disaster occur. Fungawai said the program will also focus on reaching all outer islands because of the importance of educating people across the country, particularly those on smaller islands that are more vulnerable to natural disasters. The workshop included information from Tonga Geological Services on Tonga's disaster risk profile and earthquake and tsunami hazards, the Ministry of Education on school earthquake and tsunami standard operating procedures, and Tonga Meteorological Services on El Nino and current climate-related risks. The team also met with the Village Disaster Risk Management Committees to strengthen local preparedness and coordination. The NDRMO says the activities are aimed at strengthening community awareness, preparedness, coordination and resilience to disaster and climate-related risks across Ha'apai, with further activities including community outreach, school engagements, Village Disaster Risk Management Committee follow-up, and tsunami preparedness activities. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Taukapo. And the Whangauta Bridge project is facing delays as government works to resolve outstanding land issues with landowners in Folaha and Longoteme. The government says it remains committed to the project, but several land and legal requirements must be resolved before construction can move forward. Prime Minister Lord Fafanua has now met directly with landowners and members of the Longoteme community in an effort to address the remaining issues and get the project back on track. The delay is mostly due to land issues involving 3 separate estates: Lord Fafanua's estate in Maufanga, specifically Umusi, government estate in Folaha, and part of Lord Veikune's estate in Longoteme, which was only identified during the Prime Minister's review of the project. Lord Fafanua says the land issues involving his estate has been resolved, but the other 2 areas, particularly Longoteme, require further discussions with the landowners. The Prime Minister took over the relevant files from the Land Ministry after becoming concerned about the slow progress in resolving the issues. At Umusi, an agreement has been reached with 2 landowners to register their properties elsewhere, freeing up the land for the bridge project and its required roundabout. Lord Fafanua also identified weaknesses in project management, including delays involving the contractor, and they are now also looking into the recruitment of a new project manager,
8 people have applied for the position, with 2 shortlisted, and government is now working to finalize the appointment. The Whangauta Bridge is expected to strengthen connectivity between communities, improve access and mobility for people, and support greater economic and social opportunities across Tongatapu. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Taukapo. That's your local news for tonight. After this break, sports is up next with Pierre Ollier. Welcome back in sport. The 32-member Tonga Presidents of 15 will assemble today as preparations begin for next month's historic Kaume'aofi Trophy match against the First Nations and Pacifica 15 from Australia. Tonga Rugby Union has released the squad to Radio and Television Tonga Sports News, with former Ikaletahi Lock Bernhegi Valu appointed to coach the side. The players were selected following Saturday's Tongatapu District Cup final, with representatives chosen from the 4 teams that reached the final stages of the competition. The Kolomadu Chiefs and Kolofo Magic have the most players selected with 10 each, while Ngahawoma and the Central and East District teams have 6 players each. Some of the selected players have previously represented Tonga in 7s and 15s rugby, including Vutulongo Puloka, who was part of the Tonga 15 that played the Reds in 2024. Coach Kivalu will name his final starting side closer to the match. Meanwhile, First Nations and Pacifica head coach Totai Kefo is yet to announce his touring side. The Kaume'aofi Trophy match will be played at Teofaiva Stadium on the 4th of September. And that's sports news. That wraps up this hour's news package with Radio and Television Tonga News for tonight. But before we part, here's a final look at tonight's top stories. A 28-year-old man remains in police custody following the assault of a person with disabilities. Parliament debates business name and license regulation, and NDRMO continues community outreach to Ha'apai to strengthen disaster preparedness. That's your news package for this Wednesday evening, August 12. Join us again tomorrow for the latest local and sports news and weather updates. Now, for myself and the Radio and Television Tonga News team, thank you for joining us. Have a good evening.